Sakit Nabi sang bungong kembe hana jantate siat kamala sakit ngan siat sang bungong laye sahabat hanu te so pegahana sakit ngan siat sang bungong laye sahabat hanu te so pegahana Nabi nukun ulun wafat karab ngan sukrun malaikat ba yuhban gedengan Nabi rab wafat mandum meret teja mata yuhban gedengan Nabi rab wafat mandum meret teja mata di Abu Bakar nekeleri hati kalekang kamonyo dumna mesehana le ya Rasulullah kagadah tua dum asodonya mesehana le ya Rasulullah kagadah tua dum asodonya tengahnya bandum baca selawat Nabi wafat malaikat ba nyawang ba'rukung janjungan Nabi lidah yang suci nahai ummati nyawang ba'rukung janjungan Nabi lidah yang suci nahai ummati lepatan sayang Nabi ke umat menyertai ingat taruh mata cukup tan sayang ngan cukup kasih gebela abe umat di Nabi cukup tan sayang ngan cukup kasih gebela abe umat di Nabi wadene nyawang di Nabi nahai ummati nahai ummati watene tarik nyawang di Nabi nahai ummati nahai ummati menyalagenyo sakit tersukret umat lun bejut bene
birasa menyelagenyo sakit tersukret umat lun bejut bena birasa dum malaikat netren ubuma Nabi getanya ne pemulia Nabi kawafun pangule alam Rasul pilihan aterung donya Nabi kawafun pangule alam Rasul pilihan aterung donya warih dan sahabat teroi mata intan permata gadah lam donya hal lepat ngadu hal lepat pegah ya Rasulullah kana jabungka hal lepat ngadu hal lepat pegah ya Rasulullah kana jabungka yoh goh ne balat ya Rasulullah tamang Fatimah necum dada yoh goh ne balat ya Rasulullah tamang Fatimah necum dada bedah Aisyah necum batala Safiyah niba kening bandua bedah Aisyah necum batala Safiyah niba kening bandua Demaha fusah ba ubun Maimunah necom gelenyong dua di Juwaria necom bagaki Hindun di pipi antara mata di Juwaria necom bagaki Hindun di pipi antara mata Hasan ngan Husain bandua cuco ne sampuh muka jaro janjongan oh leunan bandum nekalan-kalan baro ne pebon gampe di muka yang peilei Salman Farisi yang doa bagaki di Abu Bakar oh ban selesa peijagafan yang boh bebewan Ali Murtaza Nabi kawafut netinggai dunia sempurna agama petunjuk Nabi yang nane tinggai
ke Bandung umat Quran sunnati le Nabi Muhammad yang nane tinggai ke Bandung umat Quran sunnati le Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasa awal, rasa sedih, berat. Li katanya untuk tak ingat kiban wafat Nabi katanya. Maka katanya perbanyak selawat. Tapi yakinkanlah di antara umat yang berat negasi tengoknya ke katanya. Itanya hana udip semasa dengan Nabi. Itanya hana ada kala Nabi, tapi cinta dengan Nabi. Oh tega sebut Nabi. Oh tega sebut Nabi kena wafat. Imata katanya han ek datun. Roh imata. Yakinkanlah. Katanya sehingga akan merupakan syafaat Pak Nabi katanya.